I da me zapodsjeća na jednu možda najstrašniju stvar koju sam ja čula iskreno u svom životu, a to je da osoba koja si ti sada nije osoba koja ima sve što ti želiš da imaš u svojoj budućnosti i sve tvoje želje i sve postignute ciljeve. Jer da svojim rutinama koje imaš sada, svojim ponašanjem, svojim stavovima, svojim životom koji imaš sada, ti postižeš svoje ciljeve, ti bi to već imala. I onda to ne bi ni privlačilo, zato što ti time što radiš sada i kao osoba koja si sada, imaš to što imaš. I život je takav kakav jeste. I ti moraš da se promeniš da bi rezultati tvog rada bili nešto drugo. Da bi imala nešto drugo, da bi postigla neke druge ciljeve. Znači, ta osoba koja je krenula na put ja želim da, ne znam, smršam ili da, na primjer, ja da se ugojim ili da nešto kao, bilo koji put na koji krenemo u životu, a ceo život je da biramo neke puteve, da krećemo na neke puteve, bukvalno video igrica. Ta osoba na kraju ne preživi. Odnosno, ti sam postaneš neko drugi. I onda ovo sve jedan dodatan razlog da se ti zapitaš da li zapravo želiš to što želiš. I da li si spremna svega što moraš da uradiš da bi dobila to što želiš. Jer često nismo spremni žrtve koju moramo da damo da bi dobili to što želimo. Naprimer, da bi bio najbolji tenisar na svijetu, Novak Đoković, ti moraš da treniraš ne znam ja koliko sati dnevno, moraš da imaš neku striktu ishranu, moraš da imaš striktan neki način života, ne možeš da viđaš prijatelje svaki dan po ceo dan, ne možeš da blejiš u klubu, u kafani. I onda kad ti neko kaže sve to, onda shvatiš da možda ipak ne želiš da budeš najbolji tenisar na svijetu jer nisi spreman na tu žrtvu. Ili na mom primjeru, ja sam shvatila da ne mogu da budem budna cijelu noć ili da spavam par sati